Good. Euga ni wina moko. Kuda ugatiriri wabe othere ni gutwarie tondu guku ri ni haikea ni haikea bwana Kimiti. Ukaa hamwe noyo. Habari zenu? Mko salama? Salimia wale ambao wako nyumbani. Mwambie tu ina muna hiyo. Si ndio? Thengio muno tutaririe riu kumania Kanora kare ni tuma nako kuma o kuria tumire nako. Tutaririe tafari we koretwe hana ati. Riu thabari ino ri kuma haria mugunda tutigirire ni kaingira rori ri. Yes. Twagioka nako nginya gathimwo we bridge-ini ri. Kuma hau twanengera mundu witagwo production manager. Niguo. Production manager riu ni anjia riu gugathuthuria. Niguo. Anjagia na checking at the intake. Yes. Ni kega ga kuingira kana gacoke. Okay. Akorwo ni kega ri ni kaingira. Machine ino riu turona hindi iyo igithima hi ni kirathima. The machine ino ri ina parameters ehetwo. Ithime moisture, ithime impurities, ithime kindu giothe gitarendeka na erute machine yenyewe. Yes. Ndungionera mundu mwire ati murigo wake ti mwega. Ni machine ikaruta parameters icio urona page-ini ino. Niguo. So gutire kuthukiria. Nako karatathi riu acoke anengerwo riu murimi. Karatathi ga murimi athie nako na icio nicio parameters ciake na githimi giki giathimo wi bridge-ini ri kiari kiri kurutanio parameters ici ri net weight ri iyo niyo akarihwo at the price that we give o hare tukianjia contract. Niguo. Murimi ni agiria. Ni twarikia kuingiria Kanora gaitu thiini wa factory. Kaingira thiini wa factory hi tutaririe riu wega. Process ino yothe uria geguthie nginya goke gatuike maguta. Riu intake iragwo ni wi bridge. Okay. Ni aingira hau na ni etikirio ni ya qualify. So kuma hau ri riu turathie handu haretwo pressing. Twaingira pressing unit ri maigirio hare mahuro na yahuro na yuga yathie iguru yathie riu gucabicio gwitukirio parameters ya guthambia riu ithie hare ihinyu. Okay. Ya hihinyo ri ni wona iraruta indo igiri. Yes. Iraruta kindu kihana liquid na ikaruta kindu kiumu kihana mutu. Mutu uyu ri ni canola cake iyo ni ya ng'ombe. It's very super kwa supplement ya animal protein. Crude protein is between that 6-8% ya canola. Wale wanapenda mfugo hiyo ni sekta yao sasa. Hii ingine second option inaenda kwa mafuta sasa. Yes. Hii mafuta inakuja ikiwa crude oil. Hii crude oil inaingia kwa tank 1. Kwa hiyo tank 1 sasa ndio inaingia kwenda filtering. Ikishaingia kwa filtering inaingilia kwa ile mashini pale, inaingia inakuwa filtered, inatoka sasa ikiwa mafuta a bit fine. Inachukuliwa sample. Sample ikichukuliwa pale tunaona kama ina qualify kwenda the next stage. Kama ime qualify kwenda the next stage inapelekwa kwa ile filtration tena. Inaenda kuwa sasa filtered again to fineness. Unaona hakuna mahali tumeweka chemical ama ile heating. It is cold pressing. Hii cold pressing mafuta inaendelea kubaki whole as it is. Then tunaipitisha tunaipeleka sasa kwa fortification. Tunaanza kuiweka vitamin A. Unaona hiyo fortifying sasa tumeanza kushughulikia mwananchi wa Kenya. Tukitoka pale tunaipima na kuilabel. Sasa iko ready kwenda kwa market ikiwa mega fry ama pure mountain canola oil. Wakati unasema mega fry na pure mountain oil. Pure mountain oil. Tofauti ni nini? Tofauti ni hii pure mountain oil ndio ile brand yetu imeishi ya zamani. Imekuwa cold pressed. Haipitishi kwa refining. Haipitishi joto. Then tumekuja na new one yenye sasa inafanywa refining tunaita mega fry. Niguo. Ambayo sasa imefinywa zaidi, imepitishwa some heating, imefinyiliwa kabisa mpaka keki baki ikiwa dry kabisa. Niguo. Sasa hiyo tunaita mega fry. It's a bit cheaper than the pure mountain oil yenye iko cold pressed. Hii ni mwendagia canola cake kana hihi ciria na order or how does it go? Kimiti keki ino ri tire ya andu uhurutagwo wi mutu. Yes. Toni wa hihinyo hare wa miro biyo uma hare hana rwemberi. Riu wagwo hare ni mutu. Mutu ucio ri ni twendagia. Ni twendagia kuma tani imwe akorwo arenda kugira factory. Tunengere namba cia thimu na hihi utaro waku wa muthia kuri muri redio uri urakwirorera na nigetha tukirikiriria utwire tungimuona atia mundu ngende guteithio wothe angiotha kunyitanira atia na inyui na etamu nigetha ahote gukorwo akigira thiini wa urimi wa canola. No thie website ine yitu ya Agriventure ukarora Agriventure ni ukamiona na no urore Pure Mountain pia ni ukamiona na wathie Facebook ile ni ukuona Agriventure as well. Namba yako ni 0722877428. Tunaduka Meru Makutano, tunaduka haria Kisima on the highway, tunaduka hakuwe na police station Timao, tunaduka hadu etagwo Nanyukie karibu na KFA hapo mbele, na tuko na duka Nakuru hapo kwa factory, na tuko na outlets kwa supermarket zote karibu zote Kenya. Na ukitaka kuwa mmoja wetu pia you can come, we have an option for wholesaling, uanze pia kudistribute. Thegio bwana Mwiti, Mwiti wa Agriventure. Thegio muno na nituona kana canola na wende guthomithia andu horo wa canola marime
na twikire mboco muhuko. Atiriri kanora ni muiganitie market like tukiingia kwa market tuge atiriri organic ni karasa pass market koguo tutina gwa gutwara mundu arime mucoke mumwire kanora atuwezi nunua for now. Kanora ri wanigwo tukianirira tutianagirira turanirira marime tugie raw material to finish the product ri citiraigana. We don't even talk to mathiaga guthie we waria kanora ni wacokire ukirehe murato kwanja kari kega muno. No mundu ugukireka Oh, Janet, asante sana. Thank you muno. Na umetufunza vizuri sana na nimefurahia. Nyumbani ni wapi? Kwito ndi Meru. Kwao ni Meru. Asante, salimia watu wa Meru. Na Meru ni mahali pazuri sana. Magaitheka. Thank you muno. Muhuthire kanora. Mauga ni uranithi gaca kanora. Bas, Mwiti na Janet na Evans. Asanteni sana. Ugaga shabashi. Karanga. Ndio na weke dressing. Thank you. Kadi fry. Mukimo. Ana mukimo irio ciothe no. Thank you. Nimete Nyandarua ndigia kugwetha waru. Na tu chips. Thank you muno ngatho cia mwanya wetu akorwo turi o nawe kumarira twambirie tabarira o nginyagia ihinda ria kinya ria kuga twiriganwo maingiri maria twarikia guthoma kuma guku mwena wa Meru kundu gwitagwo Kisima Farm tuingirite uguo tuoka twekora kundu gwitagwo adventure na ndimu mathomithagia uhoro wigi urimi wa kanora na uria agagirwo ukora kirima maguta maya riria wacemania na mukuria thoko-ini ni wahota kumenya nigetha matuike magutari ni thabari iriku mahotete kugererio na ni karugendo kaigana atia kahotete kugerio nigetha maguta ma makorwo magigukinyira ndikuongerera undu ungi no njugire Ngai wa muoyo akurathime o nginyagia kiumia gigoka Kimiti wa Gitauni rio ritwa riakwa tabarira ni mugambo wa murimi kuma guku mwena wa Meru kundu tugire ni kurima kanora tuganire hamwe twaririe riu hatiri undu tanganja riu maya nderwo meragie tukuniko tutu tutatu maita matano. I'll be slippery, you won't be finding me, and there is where he nyororoka nyor. Bye, kwaherini nywe goko mundu anyoroka ega nywe nikienda nimenywesa.